I ljudi, da započnem vlog ovdje. Šta se radi? Trenutno smo u Hrvatskoj, ekipa s kojom idem i čekamo još jednog člana ekipe. Idemo na sajam motora u Milanu, tako da odavde ću početi vlog i vidjet ćete sve kako se dešava. Vjerojatno ste čuli EICMA sajam motora u Milanu, jedan od najprestižnijih sajmova motora u svijetu. Tako da idemo da vidimo šta to i koje izlaze, znači noviteti za 2019. godinu. Evo ga, upravo je posljednji član stigao i spremni smo za put. Tako da, skupili smo se svi i mislim da je vrijeme da krećemo. Pa, uživajte. Evo nas trenutno na benzinskoj pumpi, ušli smo u Sloveniju, mala pauza, bukvalno jako sporo prolazi ovaj put, jako sporo. Najgori deo puta je zapravo put, kad ne vozite. Tako da gotova pauza, pa nastavimo dalje. I okej, sljedeća pauza. Sad smo u nekoj pumpi u Italiji. Moram kažem da najjača od svih gdje smo do sada bili. Uglavnom, još jedna pauza, mislim posljednja pre Milana, brate. Već smo jako umorni od puta. Pola šest je. Krenuli smo u 8 iz Beograda. Smo vidjeti kako izgleda. Nadam se da je stvarno posljednja pre Milana i da ćemo stići uskoro. Tako da nastavljamo dalje. Ovdje je kafica i to, pa dalje. Ali stvarno izgleda dobro, brate. Ko bi rekao da je pumpa, a? Ok, stigli smo u Milano, konačno, posle 12 sati vožnje. Ok, bila je pauza nekih sati do 2 smo pozirali. Stigli smo pre sat vremena možda, ali nismo znači ispakovali smo se u hotel. Zato smo jedemo nešto dobro pojeli, kebab ili nešto. Sada će malo šetnjamo i razgledanje Milana. Naša ekskurzija ovdje. Tako da sutra idemo na taj sajam. Biće poseban klip, vjerovatno, da ne bi dužili, a ovo će biti znači samo vlog. Ovdje će biti vlogovanje iz Milana, da vidite malo kako je to. Pa ajde da vidimo dalje. Ok, mnogo čudan bajs. Mono, viljuška napred nazad, kardanski prijenos, diskovi. Ijo, brate. Mnogo čudno, a? A fora što se iznajmljuje, znači ovo je renta bike, bukvalno. Ok, sad smo u šetnji i ponosno samo telefon, tako da ne mogu baš sve lepo da snimim kako izgleda. Ali lepo je za prošetati, znate. I imam grup turista i servera koji sve slikaju, brate. Bukvalno, sad smo kao klasični turisti kad dođu pa samo kao slikanje neko nešto, brate. Ok, dan broj 2, upravo smo ustali malo kasnije ako što trebalo. Bukvalno, ja i Brazi koji smo delili sobu, nismo dobro nabili sat, niko mi nije zvonio i ušli su da nas bude, pošto moramo krećemo sajam, tako da pakujemo se brzo i krećemo. Vidi brate ispred sobe, pogledaj ispred, puno motora, ne vidi se. Afrika Twin ovdje, jako loše se vidi. Uglavnom, brzo pakovanje opreme, pošto žurimo, ovo sad sve ide, znači, u vlog telefonom. Canon i GoPro ćemo snimati na sajmu, tako da vas ne dužim više. Tako da vas ne smanim što s tom pričom pakovanje, pa krećemo. A ne, brate, kiša napolju, kiša. Ja sam mislio da će biti
super lep dan za obilazak taj sajma i za vlog, ali kiša. Tako da, preći ćemo sad na GoPro za vlog, tako da malo bolje će biti ipak u telefonu. Idemo, kasnimo. Ok, nalazimo se ispred sajma i već vidimo da će ovo biti ogromno, tako da cijel izvještaj sajma će biti u posebnom klipu, znači neće biti u ovom vlogu, jednostavno je bilo bi predugo, tako da ako vas zanima sve to, čekajte sljedeći klip da izađe. Ok, evo nas znači u pres centru i sad se bacamo na snimanje ovog drugog vloga. Gdje ste bre? Vraćam se konačno sa sajma, prvi dan je gotov, znači došli smo u 10, sad je 6, izlazimo, znači pogledajte to. To je 8 sati, cijela smjena smo odradili i bukvalno nismo i dalje stigli, to jest nisam stigao sve da snimim, da obiđem sve štandove, tako da sutra se ponovo vraćamo, znači 2 dana smo tu da bi sve stigli da obiđemo normalno. Tako da, nisam sveđam sajma, idemo negdje znači da neku večeru, znači malo da proštamo po Milanu, da znači vidite kako šta je to, brate, i da imamo low content. Da, cijelo sajam gledate u drugom klipu. Ok, klopali smo, vidjeli ste, sad smo ovdje, šetamo. Liči na Veneciju. To je baš bila glupo poređenje, a? Daj mi Nutella i... Daj mi! Ali ovo je stvarno zlato, brate. Je to stvarno zlato? Ne znam, pitaj. Stracciatella i Nutella. Vidi sad sve dobio, a? Ne, svidio sam se zbog kamere, brate. Ok, sladoled je bio dobar, ali to se nasmijeli od tebe. Klasično ono Srbi kad uđu, brate, negdje u stranu zemlju, pa ono, brate, jedno smo naručili i ono, naravno napravili sprednju oko naručivanja, maksimum. Tako da ono, baš me zanima šta je tim radnicama bilo u glavi, ono, šta im je prolazilo kroz glavu dok smo naručivali, brate, to mi je ono, živo interesuje. Završimo ovo i lepo je uz ovaj kanal, like him. Ali ono, stvarno lepo izgleda, ali nije se spec. Ajde završimo. To je to, od prvog dana. Ono što sam primijetio, zanimljivo, brate, u Italiji, da ovi Italijani to voze, brate, ove motore, nebitno što kiša, njima ne smeta. Ne smeta im što kiša, samo morate one kecelje nabace na noge i vozi, brate. To mi baš onako privuklo pažnju dosta. Tako da, odošli smo sad na spavanje, sutra novi dan, još jedan dan na sajmu i onda kući. Buongiorno, evo, drugo jutro u Italiji, već sam popričao tečno italijanski skoro, tako da, kao što neko drugo jutro, ostali smo doručak, sajam i to je sve što treba znate za sada. Ok, na sajmu smo drugi dan, znači i dalje smo mrtvi umorni i gledamo da stigamo sve da obiđemo iako nam ne ide, ali ono što je bitno jeste da ne možemo da pobjegnemo ni u Milano, a da ne sretnemo nekog od motoraša, tako da, brate, jako mi je drago u stvari kad na 1000 nešto kilometara kuće sam sreo nekoga koji je ono došao iz Srbije također i prepoznao me, to je ono, brate, ono, baš je cool osjećaj, brate. Tako da idemo još nekih sat i po 2 smo ovdje da prošetamo, evo kao daju neke kese, nešto tele, razumiješ, ne znam više što da radim. Tako da, ja mislim da još uvijek smo svi obišli, znači bukvalno konfusan je raspored i ne može da se ono pregleda sve, brate, ne znam kako vam objašnjati. Tako da idemo da se potrudimo da obiđemo sve i to vidite odgledate u sljedećem klipu gdje će biti ono samo sajam. Ajde vidimo se. Ok, kraj drugog dana. Da, posle sajma smo standardno večer, ali malo šetali, to ništa spec, tako da vreme je da se okupamo, spakujemo stvari, brate, i ujutru krećemo rano, tako da to je to, ja mislim. Bit ćeš malo iz povratka i jedan ćemo stvarno da završimo. Tako da vidimo se ujutru.
Znači posljednji dan, to je povratak kući. I evo ga, naše posljednje jutro u Milanu. Vrijeme da se krene kući. Ovo, bilo je super. Sve što super kratko traje i tako te, znači da ne pričam. Ona Afrika je tamo svako jutro. Kako je dobra. Evo polako, ušli smo i krenemo. 7:30, brate. Ćao, brate. Lupno touch screen, brate. Nešto novo svakako, a? Evo, ovdje jebo more. Evo ti remoršeri. To dobra Venecija je. Eto, bili smo u Veneciji, možemo u kući, evo. A magla je sjebana, brate, vidi, a voda s svih strana. Okej. Mislim da ne moram kažem gdje smo, vidjeli ste? Ne, prvi put sam ovdje, svakako, ali jao, brate. Mnogo mi sviđa, a? Tako je dobro, brate, stvari, a? Nemamo čamac i pa moram malo da prošištamo Venecijom, što je malo. Bilo je bolje da vozimo čamac po Veneciji, znači. Imalo više smisla, ali... Ona fora je, brate, doći u Veneciju neplanski. Totalno nismo planirali, sad smo kombiju baš ono razmišljali da li ili ne. Planirali smo, to jest razmišljali da li ili ne, ali kao što prolazimo pored Venecije, glupo je ne sratiti. Pa ono, kada ćemo imati priliku ponovo u životu sve to. Tako da uživajte. Posle doručka u Milanu, kafice u Veneciji, sad vas u Bosni, brate. Svatlina ćevape i vreme je za dalje. Ajmo, mali. Koliko još imamo do puta? 2 sata. Još 2 sata. Ja ću ovdje, ti s nama. To mi spusti sediš. Pa da ja uđem, brate. Evo traši, evo nas u Srbiji smo konačno. Kraj je, brate. Nisam baš snimio sve do kraja, ali šta se radi? Nadam se da vam se svide ovaj moj vlog, da kažem, iz to je samog prvog putovanja u Italiju uopšte, tačnije onda u Milano na taj sajam motora. Tačnije sam sajam ćete vidjeti u sljedećem klipu, u sljedećem vlogu. Tako da eto, želim bi da se zahvalim svima koji su ispratili ovaj vlog do kraja. Kao što ste vidjeli, znači, prošli smo za ovih 4 dana nekoliko država, znači, krenuli iz Srbije kroz Hrvatsku, preko Slovenije do Italije. Kasnije smo obrnutim redoslijedom išli kući, svratili smo još u Veneciju u kojoj nismo bili, to sasvim slučajno, znači, na pola puta, to je kad smo bili u blizini Venecije, smo glasali, da li da se vratimo ili ne, odlučili smo, pošto ko zna kada ćemo sljedeći put biti u prilici u prolazu, da ipak svratimo. Tako da smo svratili i onda smo u povratku svratili do Bosne, gdje smo morali da ostavimo jednog kolegu koji je išao sa nama iz Bosne. Tako da smo se onda malo put nazad odužio, ali šta se radi. Još jednom hvala svima koji su pogledali klip do kraja. I naravno, ako još uvijek niste, krajnje vrijeme da se prijavite na kanal, možete očekujete mnogo zanimljivog sadržaja u vezi motora i motosvijeta. Tako da opičite taj subscribe, opičite like ukoliko vam se svidio klip, naravno opišite neki komentari i to je to za ovaj put. Vozite oprezno, nosite opremu i vidimo se na drugom. Ćao ljudi! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1